We are some partners and none of them. Now we are criminals and na nipa na odi asem ni di mu oni se oisa se owo awode wo munam femse nti odi sa awode ne kata wo so a ne okwan bi ti se bola atete na ehwie wura wo so betumi akoye duma ho asem na be friski de shushu femu ana muntu abetu ne wo ne mo femu ana muntu abetu betumi ye bi asem a wo shika wo de influence ba no so bi ene obi nya asem a odi sika ko we mu da nti I believe in any judgment I judge bi adebeba nti answer na judge bi beti wahye na nya me wo na aka na ko ya da tu abrabom bia na no mo mpan mo ados na mbobra na nkobi be bi sika mba wo sim na won tena wa ma we sa membe enti sa wuchi nda ware ye big problem wi ahye wa ware kra wie no wa no wa pedi fo no wa ye bisa papa 5 years to come ma ware man say da su be dina no nan so ana and I shake him with a bar. Who is that? I don't want to worry it me yet. But who is that? I find you cry certificates. A cut out. I beg a cover print out the dinner cash so all right. I tell you, about print certificate now the dinner cash. Then I've show. Now the court to support what I certificate no plan and well. And I want to be feared and worry. And I'm feared you are there a bit down that it's so break. Esa wotra na ma o maso tunyatra Abusia Richard ni amaya wo ye blame wo Ghana recently I would in birthday na small to share good palette and the man what the followers are e di na chi ono na area wa ho sensem ekokopie mu e wo court judge that na asem so ama judgment no aba bonten na judgment no aba bonten no and lawyer Morris Ampao ababedi nkommodi afa ho na wo trese judgment aba bonten no enye fair ya wo trese senior judgment na esikoye no enye de sa na wo se kono eno na amankomo ekos na Ghana fo bi trese Richard ni ama enya sunsumu bambo bi sunsumu adwumafo bi aye adwuma de ama no ama judgment na ekopie mu e wo court no apart wo no ni favor eno na eneme saka prophet adona wa hana me ni bi di nkomo na me be bisa ne se eba no court nsensem a sunsumu adwumati ni influence court judgment ana because enim say judgment de eye mra da ho de diatro it no asa asem na court judgment no akwa kwhwe no ahwe emra na ho aso twen ya wose wo de ba it se koba sa asem kopie mu court na say judgment ni ba wie na say ekoba say sunsum bi eti sunsum ni bi tinya koso ama influence judgment na say in the city say dem dey ka so di fire carrot ka no ho e ma na kwa ba na fe yeni nkom odi from wa para Jisumo papa bi abo ko wa do ye ko ndo ye de no mes sabre ye sike me ba ko wo man dan wuchi ni ama wo no e na ne na kwa aso ono na ye ho sense modifo asem ekokota bo amwe sunsun adwuma efu ye bi o ha yetimi ye e wo sunsun mu e ma no influence judgment ajade ba bonze ana yo ma me da sense mbisa kwa mbisa erika mi ti ahwefo mo hwe sambre mi pai bo ni so bo ade yankopon oyo bibi akoma so bisa de wa mention di ni asem kokota last if say ni pano last me da the one pai bo ni akwanti obetumi aye dia anchi a obenya atemwa adema na koma atoni okay sanity se na asem ye da na asem ye da yo I be a mutini bo ani akwankyere wo ho a ebetu bi egu akomu a nipa no asem no yankopon ti ebedi bi ahye ne din ya okay we obi ase na asem ye de ye fa na se nipa a wo de na asem akokot na asem no enye de enu no akwan bi wo ho asunsu modumefo mutini ye so manye na asem nye de na asem tin ga ye da na with God all things are possible nipa ni so betu egu obi aten ebi wo anya na ye hu ni se enya nyame ni na nyame bu na tan nti yesre ka na fom so obofo ni ni ngopo abofo so e de hu mbobro ebe ba ma ikunu bi
bia ba hye yamedin nse ko ba ne sana ene se sana bia ne obo sika obetimi consult no na asem nye de kra wodi ni sunsun nyuma no ebe kanta de na asem nye de sama wo mo ebe prison bebre ye wo sunsun nipa ho do bebre no mo ke wo wiase osun wo wiase kwa ya ahodo mo sa be se 4,000 osun ni gwa ahodo ye obi ere kwa fa so ye ni sunsun budwa the D4 kra na ye ni wo the D4 mo botai wo na we D4 ye shega no ye nde ye sunsun sorry side na wo so a wo so botai ni coat ti wo D4 bi ene kwan a ana sunsun nipa bi ene kwan ya me fa so ade ni yetu nti obi wo a we di bone but wo ni sunsun nipa o so be gina ni ti aye yankomade amana ebe ma asembo ni kwa be full skills e oda ba me tira kwantire bi ba me tire wi mbe boso kakra so wunni asempa na asem na no opin na wo wo kram se wonni hu na nipa na odi asem ni di wu woni se o se owo awode wo munam femse nti o de sa awode ne kata wo so a ne okwan bi ti se bola atete na ehwie wura wo so betumi akoye duma ho asem na be free skills nti se mebre kokota aya me yewu ni se asem na buo ni dia yo se kwa ebe won na adane akwa aya nipa ni bi nti ase bebre we duma ni ana muntu mu tu fa ho ye shunshun fe mu ana muntu abitu ne won ne mo fe mu ana muntu abitu sana abrabo ni abrabo ya de mi uhu adabo okay odifo ebeba abrabo na ya de mi ni ahwese na yetie na ye mama mama parts na no ada okopie prison 15 years okwa appeal we actually na ababa ye 1 year na judge na what see if you know so the ba 1 year or the judgment ni ba bontin we no kan say bi say men ma adifo no enkoje hu fame because onu judge na o ma asem no pass or sumunya no nim say ensenjenity misisi nim say nyametimi ade nyina aye nti we na nye difo bi commission na happen nti na me ka we na bisa say so wo kan say ya eya na de na mutimi ye man den because judge na 18 ansem no so edi no wo mutse nyame so ase wo nim say no aka wo ho nti ede na wo be ya ni betimi influence judgment ni book aya trato wo na wo kwa kwhwe no de aba so because judge ni se lady from ambeje hu fe nti ni se di for bi kwa ka be ya o ya judge no kwa betimi ache ni content ana and now the what some the reason what you do kebi you won we ye dia se judge ni nyame anka na koma this be no be you bobo amani pana asemato judge ni me ya se nyame anka na koma wo kasa one wo judge no no kwa sori o jin senche ni bi nti e be na be bo no hu se nipa we asem wo ya mi di nipa we e wo se mi buan fo now so o se mi ye wo bro bi man na mi ti fie mi so o ti ye ma mi ya ko ni dia o se ndra asem ne to no wan ti anda on fa ni mpai bo di agro wan fa na komchin en di agro asa na so etifo a won so de mpai bo ni mu akwantre gi ne ti se judge na ought na asem ne so o be yi wo bro ya mi shu bo ba ni no se ne ba wa fam e won se o tia no o se o twi na so di nanso se ne so tine bi on ko tu sha na mo ni dai e bi okay ana se judge se nyam shu ti wo a be shige no be nye se wo bro okay o ti ase isi abrabo ne bo e bi a e se nyam hu wo bro e de man nyam de bi a wo to man nye ni apinsi mu os se ye kase ye hwe obi abon de bu buan fa ko bi enu a obetumi ade atnas nti ni be bi wo a ye won ye se penifo be ye se ko tu penini okay dem penini se ye ma me da wa fom de na so ma tia le kakra ami jab na me bo me kokko nti nyame obokoko ba ko mienu miansa na opie wa ejina be bi o se nti okay sanity nti bi enu wa esi keke odifo say ye ba no physical aspect
Aya na pimpin ye kai ka se odi bi asem mo bro asem bi asem se Ghana ha isa asem tu na odi sika wasem no mo boyi pa it is a physical na asem tu obi na ebia na asem ye de na so sense ka woni nti ku asem no bu so spiritually so bi asem no ye de na asem mo amoye sunsun du me mo smutimi dane asem no ma na asem be ye de dia ene na ye gina he yetimi o abrabona ye bonani ati bia wonni ni bia eye anamuntu a awo se ba wonni nyaminte okay minimo bia no bisi no eni pa na isi mu skapa nti oba ne ho no kese papa se biti na sem na anamuntu ese yetu na anode but the catch is only did only say the big ni bia on pon what they say o be court want them o do on kan say ni fe na say nyame da so tiase a no nyame sense agini sin yes ni be dia temu ni koye just ni bu atenu ni no catch ni pan say we nyame favor bi na aton so o je na bu asemi ni no e ti o hu say no I said that time I said judgment na be yet na say o kan bi show nti ubatu ni obi ya sema wo shika wo de influence ba no so bi any obi ya sema o di sika ko we mu da nti I believe in any judgment I judge bi ade beba but so wo show you say wo na mu to bi say wo tu won pai boni akwankyera kwanhwe eye ni didi ko didi ni gwa wo obi am ne di nti answer na judge bi beti wahye na nyame wo na aka na koma nti judge ya de atembo ne ban se nyame wo ma tini ani nyame shu tini mu a nka obesi be nye mmobro ama nipa na asem to okay nti abrabo ne bo ye na tu abrabo mbia na no mo mpa bo adosh odi for niama ye din komo eye Richard niama na ewe ho sense me copy court a judgment ba ye no ebi mo eregi sa consent bi asunsun mo nyeme bi course na before ebe consent no ye nhwe Richard niama no bills microfinance eye ono ne dia na empempi na videos ahoda beto mountain so a ye ho say the company no more treat amount because for the company ne ka ka no bi di eno ye ntrese kobo no enti ne ekoso no beta ba sa sunsun nzemi aye ga za Richard niama no sunsun bambo no den pa enti na ensemi ba ga na fo kan so nti wo hwe na apakoda nse oman bia wo mbra yidi bu oman nti aba ni se we bi eduma na wo se le duma ni bi oni obi enya ntawantawa mbra wo man ni mu ne wo se ye de to oman nipa na oni nipa ni nya ntawantawa se mbra ne se ne ka nti ye mbra ne wo se de etua na okay nti se mbra na ne da kire no ne ye ne ye di so nti yo no ana wa hye se mo ko no ne ko o che nipa de obi bia obi anko di free what you say nti me nyi ni so be show bi say obi nko ye obi ayaka de na bi me nyi ni sa okay odi for say na kan yi say wo che ono kra no wo che nipa de wo ya do ye wa bonti na ya ko di ni birthday ne wo che good palette ni anje nti de na be ba mo bi a wo ya do ye sei wo cha de sei abonti so for wo show na wo yira wo ne na bobra na brand do baby na awale no entinye nyi na bi na wo ba no dia court na nyema wo ba no demand no etini ate so hwi aba from sa ani de emran na amma na wo mo de say judgment na amma no na yesa okay so yes you ni pay ya obo ni bi ni ono no ye judge it's a judge ni judgment aba ono no obeka de judgment na magana phobia kasa se we dey sunsun sem bia so because judgment na almost say enye fair oni ni pe bi ya sere ya de bi okay obi ya so obedi nkuni okay nti kwa be fa so obedi nkuni na wo sana bra boti obi ni wo pe so bobra fe leader and obi ni wo pe so bobra na esi ni leader nti ejira so so wa bra ba wo bon wo ne mo na mo ntu a wo tutu wo be so no wo sunsun fe so ena be bo ama ne ye wo de wo tuma ko do nti so ti se nyame peje obi a
If you are no man in pipe, a dosh, you are couple of food and the tea. Into the all too all calling him. This will be the opinion sent now a course in DBR. Never fit judgment, never fit judge you know about. We are saying, it's also now until once here. It's no mind in Rano, you are appeal court. The walk appeal. And in Tama, the Papa will Supreme Court. It is why, as some now I think one aban. Say, a father couldn't say, some now corner send me your pa. What's sending Yamai? 1 to 1 among you. Okay. Or if for per one chain, what would be kind of buy HSS so soon maybe to the cost so Emma. The Nasa Monia the Panasan bed. And yet, now again, so Emma, one more soon smooth, we bring to the court. Master a woman before, and someone is spiritual direction from Linda. And I saw the case of the kind of you. Okay. As I saw Bob Brad before we saw come say, oh, the member young for power in the Pakistan. The member should be share while Papa Power. Also, oh, I let you pull with him, and today you are making a mana. Your word you know, Sawi. Or nothing. Your word you know, Sawi. Shoot something, your word you know, Sawi. About what I didn't mean. It is said, when you say, wait to shoot you one more. Now we name you, I was so far lawyer. A lawyer not so, I was so too sure as some now ban one year quickly. Now, lawyer no solid no other, or lawyer no solid no will do one among ya. Why ya quantity? But the way to name one number to a visit. Okay. Abrabano, but Tiasia, nail did the other face. And yet, cobra beyond. Or if for Saturday, which is near Manawari was Enyaba, if it's like I said, it was here actually a spiritual attacker was a person of fast for the same that Juma and answer the Bushian. Is it Abrabo to idea bishop? If you do an Abrabon on what with dinner Abrabon. Okay. Or pepper with dinner what prepping. And now, Bobra, men could be Miss Campbell with him. No one now, is our member and say Samuchi. Member can say, Mina Mrs. You company win. Mina and me, your citizen. Sir, who casa? Let's have Brabon one Tinabasi. Now, Brabasa one Tiasia of a Bobrasa. Okay. It's been pressure with me. Ah, a body and coupon Tiasi. Maybe it's all better now. I and then the plans mean the air or one what here perform you. Into the Brabon, maybe it's all about to answer and a Brabon tin sign. Oh, okay. Or the Bible what be making a Brabich. But if for Sunday, share recently, some I because I may say a mile while you make us say celebrities are what that's the increasing money. The share which in Yamadi as have the Abaku, Mammy Akusa say, one you could do but you could pay more pots. You share in a fire upon your currency, or no sooner a week now, my dear Popai. I say, meaning either buy me a broken money, so a buy me a broken money, so it's less than a who say, so quarter. Court so on Yama, we got the dear dance here, actually say. I some idea about the one dancing. Okay. Now, Judge Penny tea boom. Or no share not the man up to not the wood. I think why the upper. It is said, yeah, yet say, Judge, you know, be a 7 year. Yeah, fair, my judge. Go be a judge in it now. Oh, no, oh, one year, or show a dance here, or show we are dancing or the other. No, we not the one thing, Wabba. No other way of the yen be a report, like I said. I'll probably be a same continue. The do I send you woman be. But I say, you are not your womb, now with this judge in the Basha. You are not can you the banners in the other Bible. Because you will send me I see a wobble Bossia. Send me a judge. Gafford Doctor 15 years, 30 years. That is the gospel truth. You are all more to TV. Now make yourself a fair judgment. Yes, not more treatment if you find more treatment, more to them. There were not a more treating member. No member the brief so you this age man. For example, so you cool bobber. Okay. Now you're able to.
Okay. Now kunu papa yarsa. Oba yo se udi mechi. Now no kunu ko. Now partner no. No yen show bi a wasama. Ntare ye fia wesi ama. Na what to be man peshi. Na be man akopet man won obi ba be hu ni mo ba betna no. Aboa no se kwan so. Na so oba bi yankopon ye adom. Ma nipa no tumi tena ase kyeye a. Won tumi amehwe nipa na nipa me toye dia. Na waba. Obi for yen hwe se ne woki. Wo ba bi so ni ku na ayebobra. E bia ye dan na yes. Ni ba judgment fu bi e dia bai ko ti sam. E ba bo ma me nya chi. Me ni kunu neti. E na ye bobra. Ya ta asase. E bia wo ba no wenti ni afa sika ma wo se jikoto cement. But for the Nahuan consume, or the Nahuan because when near video, no, are meant to know, yes, what part contribute. Where for where the channel. Young people had to. Nindia Babri. Mbra judgment, we are, I say, a law, we are Panu Yambra. Only Bibia, I would make excuse to say, Menya, I didn't have video. Who she quarter and say we evidence. Who pass assassination video. Judge, men are my bass assassination, Sheme. But the video me save. The cement in our what the happen you show me on the way. It's in Rama Bino. One day she say it to one. And no could be at you. Check member the brain, who is a woman. They will be free. Mother Grace, who is a woman. Okay. We share one video, one Ghanaian man, why homeless with Jamie. Upon the field of Baki, I will Nigeria media an hour. Okay. A funny thing, a Febra Wabe. Now, Papa, mistake of Papa Nayan say. What will be now to do pension? Although you say no size. And so we should pose, no dinner. Now, come with your crack. Na paper book bi fiti na wa brabuchi na paper book bi na wa brabuchi because yankopon ni bi amhye ya ubedi ye kwasen efie na oton ya mema wo nti na ma BBC na ka se ni nti na so o end life bo so obi aboa ni bi o bi pepe so bi o ni pa na kwase a se wo ni pa na ye bi kwase a so we do one out to bottom. Now we show so yet yam the pija was in the beer. Now one obey. Odi for yen hwe ye papa na say bra richard ni amade ya ye ka ho asem. Boba no ahyase no. Utie commentary na momon so. Woni be me le sha bra bonus. First na be na me ya be bi nyina ye. Ono obey salary na na odi push ni kunu kaka. O me ni na akwaje loan oba ni gina ye askaransa na loan baaye e no mo share adwuma ni e na nyame adom adwuma ni tin betu mpon e no mo ware na mabem e na be ma ka kire oba ni se onya ye adwuma no won tina fi no hwe nkwala because adwuma na wo akọ penal sika ban se nyame adom sika ni bia ba enti dia adwuma na tina fi na oba ni ye banka we join the bank in adwuma na ba tina fi because me can say and now we ga ye ne ba ya yes our any investments into no ye wo demand so create new farm and yes see mami chewa di so hwe ye generation ya ma bebri ya waliya na otifia ye asεndi bi wo a oba ye se otifie ntino obejeja ho saa se bejeja ho o se wo ku fi abontemba o san pam yiri wo fi no me be hu abonten na wo so be hu ne e wo fie ni so se e no so ye fe zani amika ka fu e ka mitimase chin oba bi be ware oba ni housewife okay oba kwana ntuma esi ni mitiri aye prekese okunu shi na dwuma ye bi wona secretary fu wakasi my way ba wa dress kama na oba na mi ku ni ra ye pregnant na egba ni ebe na ebe kan kiro okay nti ye wo shuni bandi wo a ye ware wa eni se ye ware na wi nti no bi wa obe tuni kiti okay mo kunu se
Obama we send wa bonten. Wa wo betu fie so so yoba. Okay. Aware. Nda aware a big problem we ase. Adentia. Say, baby am ke say we share branch ya baba wa na bobra. Wa ware kra wie no wa no wa pedi fo no wa ye bisa. Papa 5 years to come shema wa wie man. Say e da so be dina no nan so ana. Ana shaking ni baba. Who is that? I don't want to worry make me yet. But as who is that? I find say, oh, you cry certificates. Ekuta. I beg a car print here, but na cash so we call right. I tell you. Over print certificate na be na cash. Ghana for me show. Now the court to support because certificate no plan and well. I want to know what kwa ja generation open kan ya wa hono so na enwa certificate a wa ware report award de ama wo no be sign dia court say invalid that's a judge for na lawyer for ne hospitals na wono so won so woni o man bia no o ware certificate na wo de ma woni enyama o say wo certificate na say value it is a wo dia so and your connection certificate wo bebre okay you should pay me class o bi ne dey print wo kuma se o bebre and next month. Okay. Okay. No be and down. No man down. Our area here, listen, you could be a grown up. Now, while you read down, could touch your wire. Only for what can be this, so warrior, what warrior could be a panel. There was so person soon be now be son say there are 5 years to come, 10 years to come. When you future send our reality. That is it. Spiritually, also to me protect our room. Or you dinner. Baby or what? You did me a stop divorce spiritually a man. Oh, it's a team. Tell me whether to know will be a big up. Tell me why by as we get waiting to stop divorce money. Sir, Obini Lukuna, why not meet me about who by me at the same be a friend say our giant. Oh, tell me we are to be a car for before home, Timon Piso Mudiabo. And no pronounce of business. I don't show myself should be a separate one. I didn't hear you go there. Okay. Tell me why by able to be a cow. I want for them. But now I could have ball. And then Numa over to me this. Or by me, I wait to your partner over to me. I am from Wasaba. And Lumia. I am our producer and fantasy. Sent me. Okay. About to one question or Baba. Nti ment na wona say nya mani ansa na washo bo wa yan ba abrabo na ye bo ye generation we school bi abeka say oh na abrabo na bo bi fie de ye ware o na me fie de ware da be ja da bi sa pam na so wo break esa wo tra na ma o maso tu ya tra ye fa ye ni wo doso ebi ase nya ma bebre wo na esia aya na nsem trofo na ya de mo fa no na no kwa until that nipa bebre in the complain and social media so okay cause you never be able to be you who say ye titi blame no kwara me di boni no ko no ware anya basa say in the generation it's a bi o onu ni kurete kama ye di aba also ti ne fie na hwe nkwale se nkwala no be ye comfortable you see say they be akwo suspect no man asomo nyo then never. Okay. It's not okay for you. What can you say? Yama or why it's me a deep sort divorce. Now is a Christopher so much protection again. I never acquire a pretty Christopher. Christopher said, "Be evil." You say, "Hey, then Yamia come over entity. Yamia come back will be to entity." And Yame, now bet you, or Yame, but you don't pay for it. Oye ya no betu am wedi ya. Oye ya no betu am what the demon kwandin. Oye ya no baba abrabo no e be funu. Se na e football ya no dey tia bontin ton ni se. Oye ya no. Nti ni bia o no ma asase su o kwa o ba bia. Se wan ti o bra bo ase a, o be bo bra se. Oye ya no betu am what ka kwentu. Because of the Japanese. Nti ya hwe me se do you pension be any public to be any one day?
Nti niebe ma papa ne nere nda ye bi kai awu se nere hu de bia nyama ko awo oni ni kuna sitinin no so de wo be kale no wo edu sentence so ni bi. Okay. Christopher de pade ba ko paye hunkun Holy Ghost. Atu enti se ne wo kan se obi wo a wo nyame obetimi am wo bubu akadem wo nyame obetimi ase wa bra wo ne ade enye se ebia na Christopher no mo nsum nyame ni yi anase enti na Holy Ghost na wo wo ne mo mo enye sa na te nyame so no the other boy Christopher ni o ma reject apart from Holy Ghost we before wo no obetimi abo Holy Ghost ni Yesu bi share mo so ba betina yi obey your kaikaifo o chirechirefo so se ni o ti mo no so chen ni ti anu na wa betina mo no so osho ade na wo so chirew na mo wa de osho ade na wo so chirew na wa bra ba wo bon ye beta osho ade na wo so chirew ama ya ready na count because adibia ya me boy ye bia na e kan ye ho asase so bia me reject say ye evil nsuo bia se bo sumti ahabu wo tete aban bia ye bi ni ye comfort nti say ya mani me ye bon sam so no boy nyame no boy onimbo boy ye boa be boy just ye bi bia ban ye mfa ne ha ne nsa yare nti we ye kadi obi o pressure BP ku ni ye bi no ma ye brelas BP to bigger crown na okay nti say when we see BP dia we be no we ye heba organic tea we ye bi no kadi any secret ni me say BP we do na ni do we do pay heba tea we ye bam we ye Catholic na we ye sciatica same go na do pen how bia obi a o kotodwe na se twetwe no na misisi me ti do pe ni ti to mi dwa na pai na nye bi no ma obi tu ase e bi do so yare enso so yare so we diabetes about so we na type 1 and type 2 nye bi no mo so nti ayare sabe ba so ba de yankopon bi and na we so ye also about say ye also 1 also 2 nye bi no ma ayare sabe ba we fibroid about fibroid ama ye yi nipa bibia wo dia toache adentia wo ni say fibroid na beto na wo die mu ti say we ye CS ana you operation and they say you are wo dia no na ye twa wo by force nye bi no ben na ne fibroid bi e wo die ni aso bo ade yankopon ni eni okay and na we so ko herbal tea and na waste herbal tea wo wo bia ni sisi da arma na wa chia ni pedua na chia nye bi no ma ayare sababa ama obetumi asore gira na so obi akoko jamo woni ekekaw yemi so ye ususi ye ko herbal tea koko power osure ti koko bi ye ni pedua no mo ba hye ye so aye restrict obi a odo tu ko mo pa mamman ana ya de ba ana so obi o wa na moja fili obi o wo asna nye bi no me betu ase one thing is ani mi towe do mi sayare nti ngo a me tire bi mi se na bi obi yare so je wa so pe bia to mpacho mi towe do mi sayare we the friend anti-age herbal tea nye bi no me ma ni pedua no eye kama de bia ho de wo ni pedua ni pedua na twintwa me nya basa ena we stroke herbal tea se stroke aka obi hwe bia to so bi o sa na sa chele so bi on ni pedua ye ni tititi nye bi no ma adabwa ama ananse titi ni e bejan so bi po we nya stroke nye bi no ma adabwa ama stroke no asie ayare sabe ba so bo ade yankopon ni we detox ni pedua ni fi bi e ni pedua ni mo manisa ena we stop drinking about tea so we bi hwe ni bi a wada no se bi ko wi se ni se onu mi bu bo na amudi letia on tu njai nye bi no ma osuro nti asie betu afi we dreams and wishes any dream how obi a wo da wo so dae nye bi no ma bie wa da hwe mu na enkoye me so dae man kai so dae ni efi we activation healing body show power and a PT2 we nye bi no ma emma wo sunsun ni pedua ni yeden eyi ko fi wo na emma wo kra ni yeden ni mo bi ya na otu kwan okoye test yare ya de to no so akwantu ni twa mo san kwere yare ko ni wodi bo ho ban to bi ya wa shi na fa hoja nde no shi ni patimi ade obogu wa ware ewi wa sa ba kase oh na be me na abra so no okutia
nipa bebre kura sunsun mo ne wodi pray ni pass kuti ni fa bra bo ye nko bisi okay nti wo ba show wo bra bo so ejina wo bra bo so akwa ji ne ye wodi ano obra bo ani pa no nya be bisi a na fi akwa ne okay bi onen na sha ase fefe e na na ku be bia ye da ni mo mai si ade ma ne bisi wo bra bo da no nti se ebi nsi ejina wo so bisi ejina wo so obra bo ya de mi no ti ase na fa ne ye wodi ati so simple Odifo ye brana ye wie ne kwakwa no emma fofo ya abade fa ware ho se ne ma ekokot bia na ye gudi tie o ni ade ebe ade san ye ne ade chin na so mo abuaso de mu kwa ware ho pa de we ni be tia kan se spiritual attack on marriage and as a mo odifo mu no mo dwuma ba ga ye de kami so ade bi awara ka se so ware keke nti mpa ba wo bebe ni bia ya na ade atutu ebusu ofrimo se bushiro fi nipa he ana wo mtu kwa wara dum pempen so bi o bombre wane kokora wo ase wa ma ke o di divorce bi aba bia de ye kan wo ase ma won a asem no to won starting your research wo bushim o se oba bi wo ha okura ma be ye ni emu mi se so won papa adentia bi wona ya de yi pe wo bushia no mudana when Bema began to them up to do of Afro. Say your money near or say, or proud, revolutionized the and another one which will do pepper, sure. Look at now warriors. Okay. I see a medium. Or a bravo, get me, Pepper would do a brabuchi. Okay. Or I have a brasa. Okay. What do you call Shivia? Amen. Don't you be a poor feelings again? Amen. Odifo ye das. Abusia meda won so wonya brani adaje eduhwe dwumadi ya sesa bebia me ba utimi ehwe de mam na so so beja comment our comment section for e de amame all the social media handles no e too much gh all subscribe like no wa share na hofo so eni ya hwe ne prophet Adonai e na edi enkomo no makra